Мына тугандар, мен Занаевская рядындамын. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 январь 2022 жыл. Занаевскалардагы баларын сураган экенсиздер. Бүгүн тартып көргөзөм. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай жаңылыктар бар сиздерде? Modellerimiz neler? Akırkı modelleri ne de otalat? Tülümüz Türkiye. Üç kol stil geçildi. Kalelerimiz, meşkalarımız. Новинка ne de otalat bu? Турецкий ve özü производство турец. Өзі қойылас. Özü koyalazı. Kançadan балары самый главный? 350. Метрі 350. Метрі 350. Bu жақсы екен материалы. Мындай. Органза емес екен да, чисто синтетика емес ұқсайды. А бұл қанша органза? 250. 250 метрі. Бұларды қанша? 150. 150 сом екен. Түлдердің метрі. Бұл қанша бұл? 450. 450. Сеткача? Грек сетка öyle? Қанша? 450. 450. Дағы нелеріңіз бар? Гардины. 500'dan bulan. А мешковина то есть қанша? 500. 500. Шулар жаңы стиль ұқсайды да? Жазып көрсетіңізші? Beş yüz сом екен. Метрі 500. Арқы расветкалары бар екен. Жақсы, метр 500 сом. Бұл, по-моему, материалы еме жаңағындай. Bunlar meşkavina. Bu yamurtaş fakat. Bir de Мындай абразистер бар екен. Мешковина. Дағы бұлар қандай болады? Atlas. Атлас. Bu arzon deyip kalmıştım. Atlas. Yarısı da. Евростил. Метрі қанша? 500 bin. 500. Евростил 500 сом екен. Bunlar 300'dan. 300 метр 300 екен бұлардың. Бұлардың материалы бамбук па? Қанша бұлар? 300. 300 сом екен. Метр 300 сомов. Бұлар мрамор қанша? 400. 400. Мрамор 400. Бұл түлдер қанша болады? Bunlar 600. 600 бұлар? Bunlar 500. 500 метрі. Бұл да жаңы стиль ұқсайды, қанша бұлар? 550. Материал қандай бұлардың? Atlas ya. Атлас ой. Biri bambu koyularımız 1000 somdan. Түлдерді айттыңыз бі? Қанша дедіңіз бі? Nalarım 600. Mo 800. Mo grek setkaligi 1000 som. 1000 сом, е? 1000 сом. Бұлар бұл түлдер шыққандай. Bunlar Türkiye. Bunlar 550'den. Molarımız 600'den. Splashnoy göre. Бұлар 600. Molarımız 550'den. 550'den. Molarımız 400'den. Шыларды жазып көрсетіңізші. 400 дедіңіз бе? 400. 400. Көрсетіңізші. 400. Svetla. Karnizler. 100 сомдан бар да 100 бе? 90 алып беребиз. Метрі? Метрі. Метрі 100 сом. Багет 450 сом. Қайсылар? Багет карниз. Багет карниз 450 метрі. 450. Аксессуарлар? Аксессуар 130 сомнан пакеттер башталат. Таштар 100 сомнан. Қана таштар? Мына 100 сомнан.
Mınalar 130 so'mdan. Mınalar 150'den. Mınalar ham 150'dan. Mınalar 250'den. Mınalar 280'den. Mınalar var. 400 so'm qilib beraman mınalar. Mınalar 480'den qilib beraman. Mınalar var 300'den. Mınalar var 300 so'mdan. Mınalar. Mınalar var 250 qilib beraman mınalarda. 250 qilib beraman. Mınalar var. Bu üçün 400 so'mdan qilib beramiz bulardan. Bu iş 400. 400 so'mdan. Buna ham 400 so'mdan qilib beraman. Guldur var 300 so'mdan. 250'den qilib beramiz guldurda. Birisi 300 da. Juo. Buna держательler var. 100 so'm, 150 so'm, 180 so'm. Bunalar 300 so'mdan, bunalar 380'den, narxı 500 so'mdan. Jemchug var 330 so'mdan. 250 so'mdan arzon babonlar var. Bunalar var 350'den, bunalar 450'den. Narxlar 700'den qilib beramiz. Bunlar juqorisindaги. Buna o iki aynekni o'rtasına qo'ya turganlar var. 2,5 ming, 2300'den qilib beramiz bularni. Bunlar setkalari var. Kalsiyalar var 150 so'mdan. Qani kalsiyalar? Kalsiyalar var. 150 so'mdan O'zbekiston varianti. Matoylar var. 300 so'mdan matoylar. Magnitlar var. 300 so'mdan 200 so'mdan. Aksesuar. Dağı terset var O'zbekistonda. Bunday. 750 so'mdan paçkası. Paçkası? Leska var, leska. Qancha? 60 so'mdan metri. Rezinalar var. Qancha rezina? 5 so'm, 10 so'm, 20 so'm. Yaxshi. Qaysilar? Shular bu новинка. Eng aqlqislar shular. Aqlqi modada bor. Aqlqi modalar. Buna ham жаңы keldi 250 so'mdan. Buna ham жаңы keldi. Bunisi ham bor. Buna qimmatrog'i ham bor. Ko'riq. Bularda nimaga oltat? Zaldarga. Bu jivuzurloq. Bunalar bor. O'rtacha senda 250 so'mdan. Bunalar bor. Bunalar var 280 so'mdan. Bular ham novinka bular. Endi hozir eldir ala turganlar bunalar. 150 so'm, 130 so'm qadavoy. 50 so'mdan bunalar. Bunalar 150 so'mdan. Bunalar var 150 so'mdan. Metri? Metri. Nimalar var? Eshitsangiz-lar, buna villalar 300 so'mdan. 280'den qilib beramiz. Bunalar var. Kashmirda qo'yib 350'den qilib beramiz. Kashmir bu yil keldi. O'tganda jo'g'ildi. Jo'g'ildi, o жаңы keldi bular. Жаңы keldi. Bular жаңы keldi. Buna ham жаңы keldi. Bular kombinatsiya bo'lib, mana turlari. Bular 500 so'mdan qilib beramiz. Bunalar velvet bu ham keldi жаңы. Lazer keldi жаңы. Metrini da aytib ketsangiz. Metr 550'den qilib beraman bunalar. 550 ekan shulardan. Bunalardan 550'den qilib beraman. Bu lazer жаңы keldi bularda. Har turli svarasitkalari bor. Bunalar var. Panolar geldi buna. 900 so'mdan qilib beramiz bularda. O'rtasida guli var. Chekesinde gül var, ortası adına tonne. Bunaları var. Bular to'g'ri bir jag'dagi guli var. Bir jag'dagi guli var, orta ishtekesi yo'q bular. Bunalar var. Metri qancha bo'ladi? Bularning metri 700 so'mdan. Buna ham var 700 so'mdan. Bular ham жаңы keldi. Bundan svetleri var. Bular ham yaxshi. O'zimizda buna ko'chat жаңы keldi, ham ikki svetini ildim. Krem bilan biriza svetini ildim. Bular 750'den qilib beramiz buni. Metrini? Ha, metrini. Bunalar var ham. Buna ko'chatlar barlar. Просто rasvetkasi to'g'ri qo'ydim buni. Bu ham 750'den. Tüller жаңы keldi. Buna 100 ham жаңы keldi. 750'den qilib beraman. Buna 100 ani. Panoda qo'ydilar ham. 750'den qilib berasizlar metrini. Buna tüli ham bor. Tülü dağı var bunun. Tülü ham bor, adına tülü. Tülü 550 so'mdan. Qana tülünü yaqindan ko'rsatganchi? Tülü 550. Tülü 550'den. Bunalar bor.
550. Şular bir novinka tüldür. Bu ham жақсы, жаңа келdi. Mına ham жаңа keldi. 550 metre. Mına ham 550. Hı. Bulçu? Bu 600 so'mdan. 600 so'm deydi. Turkiya material geldi mınalar. 380'den bular. Bular 380 Ha, ben. 380 so'mdan. Birisi Greksetkalar krem, var. birisi 350 so'mdan. greksetkalar bas düşüp kalptırı. Greksetkalar. 450 öyle. 450 so'mlik ham bor. Mınalar 450 so'mlik. Одна tonna bular. Mınanday iki tane tüldür var. İki tane tüldür bular 330 so'mdan. 330'a. Mınalar var. 300 so'mdan bular da. 300 so'm. 300 so'mdan bular. Neler var? 300 so'mdan bular. Mınalar var. Bu ham 300 so'mdan. Bunday nimeler geldi, canlıklar geldi böyle. Canlılık. Bu ham canlılık. 400 so'mlik biraz bular. 400 so'm. O'rtasında gülü o'rog'i bor. Qanchadan bilash bardara? 400 so'mdan. 400 bor. 400 so'mdan bulardagi. 400. Yaxshi. Yaxshi. Bunlar Kashmirlar. Başka yerde var mı var? Bulardan bu akamda bor, mınalarda hech kimda yo'q. Pazarda yo'q hech kimda. Yo'q, mına lazer ham yo'q. Mına Kashmir 350 dan qilib beramiz. Mınalarda 500 so'mdan qilib beramiz. Ülbetler, bardak rasetkalar var, mınalar var. Mınalar, ülbet geldi. Akırkı ülgüdögü zanayaskalar eken. Türlörü var. Lazer geldi. Lazerde 600 so'm qilib beramiz. 600 so'm qilib berasizlar. Bu qanchанчы konteyner? Bu 73 konteyner. 73 konteyner. Alisher Mahliyo deb Qatar. kelaverasizlar. Alisher Mahliyo. Aha. Buna rasetkalar var. Mınalar жаңа keldi. Panolar. Bulardı 900 so'm qilib beramiz. O'rtasi 1 tonna. Mınalar var, chekesini. Nimesi var? Gülü var. 700 so'mdan qilib beramiz bulardı. Mınalar ham var, 700 dan qilib beramiz. Mınalar var. 750 dan qilib beramiz. Mına ham novinka mınalarda. Mınalar novinka. Mınalar 750 dan qilib beramiz. Mınalar var, tüldörü. 550 dan qilib beramiz. 550 жаңа тарттым. Mınalarım da 550 dan. Pistol var ondan 550 bulardağı. 550 so'mdan bayağı pistolda. Mınalar var 600 dan. Novinka. 600. Bu ham жаңа tül. Ketetse. Mınalar var 400 so'm, 380 dan qilib beramiz. Tüldör. Tüldör. Mına var 350 so'mdan. Mına var 450 so'mdan. Greksetka. Greksetkalar. Mınalar var 350 dan greksetkalar. Mınalar var 300 dan 330 so'mdan bular 300 dan qilib beramiz bulardaga. Mınalar. Bunday tüllörü var. Bunday karışım svetleri var. Karışım svetleri. En son Kök sveti var. Bordoviy sveti var. svetler var ekan. Svetleri var. Bunday Türkçe'nin tüllörü var. 400 so'm qilib beramiz bulardaga. Kasetkalar var. Ortasında gülgü o'rog'i desangiz, bunadağı var ana. Ortasında gülgü o'rog'i. Yaxshi. Arzon tüllörü var, 150 so'm. Bular. Arzon tüllörü var. Yaxshi. En son. Bunlar tüllü var. Balari qancha dedingiz? 150 so'm. Yaxshi. En son. Dapan beramiz. Qayerdan Uylipan tigasizlar? beramiz. Shu yerdan, ha? Shu yerdan uyda ham tegib beramiz, uyda ham Razmerini tegib olib beramiz. kelishsa tegib, uyini borib ilib Uylipan berasizlar. beramiz, uстановка ham bor, bardig'i bor. İçinde bardı var ekan. 150 so'mdan necha metrlari. Tegib dayardab beramiz. Yaxshi. Ушул жерден тигип даярдап беришет экен. Nima qilsa
ушул жерге келип соода кылсаңыздар болот. Занескаларды, түлдөрдү алып. Instagram profilleri Instagram профилдер да барбы? görüp neme kılıp tandasa tigip aparıp ilpan beresiz. 0551 54 1000 553 54 1000 ekonomi işlet Alişer Үйүн алып барып илип берет ilpan экенсиңер да beresiz ova. тигип. Sakız kılısı ilpan beresiz. Жакшы.